imyitozo ikomeye irimo guhabwa abasirikare b'u Burundi. Akaba ari imyitozo iri gutangirwa mu bice bitandukanye by'igihugu mu rwego rwo kwitegura ndetse no gukaza umutekano w'igihugu. Biratangazwa ko ubu hari gutozwa abakomando kabuhariwe mu kumanikira mu mitaka abazwi nka la parachutier, aho bitangazwa ko bariko barakoroka mu kirere kugira ngo babashe kunguka ubuhanga mu bijyanye no kumanikira mu mitaka. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hari abandi bari kwiga kumanikira mu misozi bakoresheje imigozi. Ni imyitozo ya gisirikare ihambaye iri gutangwa. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hari n'abandi bari kwigishwa kugendera mu mazi mu buryo budasanzwe, kumanuka. Aba rero bakaba bazakorera akazi kabo kuri Tanganyika kugira ngo babashe kuba bakumira umwanzi mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gihuye n'igitero, dore ko kuri ubu hikangwa ko Red Tabara ishobora kuba yahungabanya umutekano w'u Burundi inyuze Uvira. Ibi rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bikorwa. Abasirikare barahabwa imyitozo kugira ngo ubumenyi bafite bwiyongere kandi bongere bakore n'iyibutswa ry'uko ibi bikorwa, dore ko bamwe bari baheruka mu myitozo ubwo bari bari ku ikosi ribinjiza mu gisoda. Igisoda rero cy'u Burundi kuri ubu ngubu gikomeje kugenda kiyubaka mu buryo budasanzwe, kuko binatangazwa ko bamaze kuzanwa drone bagiye kurajya bakoresha mu bijyanye n'ubugenzuzi bw'ikirere nk'uko bizagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu kandi biri gutangazwa ko n'igipolisi cy'u Burundi nacyo kigiye kurajya kirahabwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru ibemerera gukora zimwe muri operasiyo zikomeye mu bice bitandukanye by'igihugu, kuko babonye ko ari ibintu by'ingenzi kandi bigomba gukorwa mu buryo bwihuta. Ngayo nguko kora sabone cyangwa se ufyonde subscribe dukomeze kubana.